Sex money. People banu bakuru rero. Nyuma y'indirimbo yeswe Sogis money. Amasogisi y'amafaranga. Sogis money. Dutangira. Sexy money. Nyitu y'abatindi bose bamenya ko amafaranga avuna kuyavuna. Money makes life easy. Mafaranga roshuza mister. Money makes life. Nimukabone Sankara nicaye ku ntebe yikaraga mwicaye ku mbaho nta mafaranga mbarusha. Easy. Without money, life can be so easy. Kandi utayafite shaka kujya buzoro. Hey. Money has got a sound of silence. It speaks inside of you. Mafaranga ntago avuga kuvugira amahubwo. Speaks in some kind of silence and speaks inside of you. Money. Yakunda amafaranga yanjye utayakunda yamereza imbere yantu tugiye kwashira gasaje utayakunda uzuverise. Money, you are my best friend. Buri inshuti magara. Money, I can be your boyfriend. Nakubera umuhungu w'inshuti. Be my sweet girlfriend. Bambera umukobwa nkunda. Can be my. Ay na amafaranga ari marataka abantu bakuruta yakundanye nayantere. Money, yeah. Money, baby, don't let me down. Wenshira hasi. I've been searching. Gituye hasi 10 nyakupa n'umutindi. Hari imbere tugiye kwashira gasace utakunda amafaranga veresa kwa Sankara. Ntago nyakura ariko nkunda abantu kwerusha nkunda abantu nta mafaranga nkunda njye. Me love my money. With money everything. Me love my everything thing. Me love my money. Wa maziyahure. Ari epfaft ari cyo bacukuye vuba ugiye wagenda ukiyahura biroroshye. Letter with no excuse, Washington like said a good night. Elite Films, Good Life, Washington thing. Banu bakuru tugiye kuri filime ivamo dukomeza nindi jamo dukomeza avamo Yanga ajamo Junior ajamo. Je t'en prie. Abwimba iyo mvuze ibintu kongera ukansubirisha ubushaka mvuge ngo iki. Biranambabaza ngiye iyo mvuze ikintu ukansubirisha. Kama unipende sweetie. Cyagitini ngo ni Diamond gifite imisatsi nk'iyanjye. Kimwe cy'Igitanzania cy'ibyinyo bibishinyitse. Biranandakaza cyane. Arakecwa n'uburoro. Andusha uburoro nta kindi yarusha Diamond rakambirwa. Andusha wamubonye. Wandusha wamubonye he? Konje mbona ukirirwa mbona wamubonye. Kama unipende sweetie. Nendo utazankunda. No nkunda mugenzi. Ucyo tankunda rwacu tonjagala. Nakwiye nyuma bamba bari ukapfa. Sia wizo. Kwata. Omuhiji mucyo nyakupuriye. Omuhiji mucyo chama charanje koresha ikoro. Charanje koresha ikoro. Nayo bagwe tonjagara. Muhiji Nana atanipenda dutangira Dragon Wasps.
ngivye njya film Wasps Vumbe mvuruga mu minsi mike ngiye kuririmba hano hirya kwa Davidenko nyababwa ngo ni producer mbere mugahakana muzemera ariko bibaye tu hagiye kuba ngo guma yaba producer gusa Davidenko natagitwara Honda ubuye mubonye producer Sankara avuga Davidenko arabarenze mukajya mugapinga Ago mbaheza Uvuze nde Uvuze uwuhe vuga undi Vuga urenza Davidenko nyembyemere arakicwa n'uburorongo Ngora ni imirimba muri Dewan Yeje gukunda kurusha abandi Ugukumbura kurusha abandi Iyo ngutekeje ndishima Imitsi kirega Muzemera ko Davidenko abarenze yatwaye guma y'aba producer ngo nuko uri umutindi niyo mpamvu bange by'abatindi abakire bashaka indirimbo kaza bakaburana harya ngo bashiki bacu bameze bate ni money makes life easy indirimbo hano yari yaharenze katwihutisha money hano yari yaharenze tu hano twahabonye boyfriend, money, you can be my sweet girlfriend. I can be your dollars, you can be my pounds. Money, money, yeah. Mbega gikobwa uzukajya n'urwihebe bimwe revenge za kubuntu from dusk to dawn. My money, my money baby, my money. harabari hanze agiye kwinjira tubategereza tukumva umuziki buhoro Money everyone can bend. kandi utabishaka yabyemereye kurwana ndabizi nzamuye ukuboko mwese mukareba ukundije mwakumirwa mukanatinya cyane mubona baganiriza mukanca amazi nzamuye ukuboko mwakumirwa nzamure gato kihambirwa Let me say you keep your money close like radio and Weasel. Damn words keep going. Scare Ragamuffin man, Weasel boy. Can't get you out of the ghetto. Money can make you fly like Superman, yo. Keep your money close like radio and Weasel. No bow for money. Money makes life easy. Money makes life easy. Money. Without money. Pesa kwenye Swahili, faranga kwenye Swahili ya Kongo, sente Uganda, mani mchonjeza mafaranga mkinyarwanda. Hano bakorodora ibiti zindura mu gitondo tukajya kurya ubuzima nibi. Nemukabane ba ministry bajya mu biro nibi baba bashaka. Atarabo mu Rwanda batazamfunga ngewe. Bavuga muri Amerika. Genda kusomero soma mathematics. You need logic for money acrobatics. Money. Ujya kwishura ukiga imibare ubukene cyitwa logic so that you can make money kugira ngo uzabona amafaranga. Nimugira ngabana byuka bajya kwishura kwera urukundo bakunda kujya you know to get logic so that you can make money. Biga physics kugira ngo amafaranga za shimi biology. Can flow like people you will never go low. With money you can never. Biga kwihangira imirimo nta kintu kujya bakorera amafaranga. Money. My darling, I will keep you warm, I will keep you smiling. Money. Mafaranga nk'ungwino ngunda nzagushimisha n'uko barayata kujya ngazaze. You will let money makes life easy. Hano bakora amafaranga yoroshya ubuzima. Kandi yafite mu buzima ntacyo abura. Wabona buri kimwe. Mafaranga yaguze umwana w'Imana murayakinisha mwebwe.
bambe cyariza cyane kupfa cyasomye uziko naringiye we cyarasomye AWP American World Pictures ubari yakuza yakubwira ati ntereka mba nabasome ntago yasoma ndabizi aradagata uziko nasoma se kaze masomere kaze masome ko nasoma arasoma ngo prapa ashaka menyugutazi American hagaca umwanya umuntu yasoma nyuma warudi haca umwanya ibindi mwabyiboneye nuko ababwira ntago mbabeshya kanze masomere abantu bakuru rero filime doratenya nuko nanukundi aho kanze nsome nk'utarize AWP American World Pictures abona abasomye abataza soma AWP American World Pictures n'abantu batize filime nanukundi tonye abantu bakuru shaka mukuru cyo tangira gute tangira ahantu hamwe mashamba zikuru ahantu usanga ishyamba rimeze gutyo ni hake mu kwisi ya rurema ko tangiye mashamba arabazaga naha gutojya ku izina rya filime hari abana bigiri avayo afite masurubu mbanza ni mu gihugu cya Thailand ibihugu nka Afghanistan abagabo nagara abanyamerika ariko n'umugabo gucya manza ari umunyamerika tu bagabo nebigiri mashamba dohone yewe reba hakunya ntabwo avuga icyongereza dohone ikiri mbavuga master China begera imbere bagabe bigiri nababwiye ngo Sankara aracya ba filime z'umwaka paka bwije mugahakana nako pakeje espere aquí kumba hanu baje hanse ngo transgenic tech banza kwerwa ubushakashatsi science umwe yinjiramo undi nawe azasodoka buhoro hanu maza kwerwa ubushakashatsi transgenic tech bakorera iki bashakashaka iki katurore bana bakushwa ko arabonye filime bakubeshya isobanura yakunoryi cyangwa pipi ntucikwe yanga avuga kuri na Junior na Sankara bonyine ubonye filime itaraho batatu ujye uyanga muzeyo yinjemo indani unasigara hanze uzacana itara hantu hakorerwa ubushakashatsi kera cyane hantu harashaje cyane ubuteleviziyo ni bwaka gombo yuko ari hanze kira aho ngaho transgenic tech niho bari nakorerwa ubushakashatsi boga barafotora hari byasinze mina nakorerwa ubushakashatsi dore marinette bisa nkaho hano hauza abantu basurubuka ari hanze hari cyamukuye kakoje hari cyaje kiramuterura hari ibintu bimeze nk'uruyuki cyangwa se inzuki gusa binini cyane yewe ikintu giterura umuntu katurore ahantu baje yewe muvandi uri hehe where are you afata ka kamera nakabika muze yaza mu mashyamba nawe muze ziri kumwe bose nebyiri muvandi mwagiye he bana uje kumuvandimwe zibuje muze kureba igikapu cya mugenzi kirahari hari ibintu bizimeze nk'inzuki binini shawo binini cyane muze hari byakandagiyemo muze inyuma ye muze hari cyaje muze cyane mwambaye inzuki gusa zabyibushye American World Pictures present the one film production Sankara's product the premier production Dragon Wasps nizyo rya filime Corinne Nemec yagarutse muri yingi n'abakinnyi mena Dominique Joliet Nicolette Noel n'abakinnyi bagarutse nimucikwe Benjamin Istabel amagambo ko yuta korema musoma nimwumve mazina ngayo Skip River acishije mu metsurira twite bakinnyi ngabo turatangiye abantu bakuru dutangiye neza cyane nano kundi filime cyari kwitangiriro uri hanze sinzi cyategereje dore abanditsi b'inkuru ngabo dore waterateranije amafoto company producer
ibyo utaribona the one ntago iri buzemo iri mu byayishwe ibyayishuwe ngibyo Sankara ari mu byayishwe ntago wamubona gusa Mark Atkins Raphael Johnny director ntago ari John ni Jonani tugaruka hakuno sasa nkuko mbiza abashakashatsi ntibabura kandi abantu biga history hari ukuntu bajya gukibona kuvuga tujye mu rugendo shuri bakajya nko kuri Sabyinyo bakavumbura iki kirunga kimaze imyaka 100 kuba kimaze bakobwa baje hakuno hari bisiga biri mu birapfa known for its loud and bisa nkaho iki gisiga cyamenweho acid cyangwa se kikaba cyagwaho n'imvura irimo acid haragiye habwa imvura ya acid abantu bakuru kandi baho byanyabyo its way out. ngo muri 98 iyo mvura yaraguye muri Afrika mu gace kitwa Eritrea muri Eritrea gutya acid kagwa ari imvura hano maze habwe acid y'imvura musore mutubicunganwa n'amatwi yayo iki gibugo cyube cyose wumve neza something I think you all want to see. bakobwa bato maze ari ibintu ngomba kubona nshaka mfate pose mwitonde basore namwe bagabo na minja zirimo hano umukobwa gasore karambwiye ngo there's something I have you wanna see hari ibintu mfite nyaka bakobwa bato mwakenera kwa mwabona twatangiye hari abapfa kumbe byane kubazana umukobwa yanditse ngo transgenic hamwe baba basaza bapfiriye haranditse ngo transgenic. Where did you get this? Ibi abivanye he? Stop along the Mopan River. Yewe nabivanye hafi n'umugezi ahantu ari laboratoire yahoze ikorerwa mu bushakashatsi. Abakobwa ari hakuno. Transgenic. Ibi bwabo bushakashatsi nyene. What does that mean? Bishaka kuvuga iki? Yabarinde. Umukobwa yikanzemo uyu urimo hagati. Araguruka. This belonged to my father. Ibi byahoze ari ibya data. Isi ajya kijya kumujyana cya cyiyuki cyasizana agakapuki. You never told me he worked down here. Ntabwo yageze umbwira ko yakoreraga hano ariko. He didn't tell me either. Nanjye data ntabwo ambwiye ko yakoreraga inaha. He didn't tell me either. Or he had the chance. Gusa Imana ishingo mbonye ko data yakoreraga inaha. That area is off limits. The scientists, tourists. Yewe ibintu bisanga ari ubushakashatsi byaberaga inaha abantu bose bararimbutse barashize bivuze ngo nta bantu basigaye inaha. Luis, and now we finally have a clue to what might have happened. Yewe nge ngomba kurikirana data nkamenya aho data yarengeye uko byari bimeze inaha. Yabujijwe n'icyo agiye. Nde nkeneye kumenya. He arrived. You're just like him. Telka koma unamula. Kasi giso cyabwa ati nishimye ko so yaje naha gusa cyambaje nuko so yabuze wibuka ari ibintu bishimuta abantu cyangwa se niba bibarya niba bashimuta numbaze ngo gusa nshimishwa ko na so yaje naha gusa ukubura ko byarambabaje. Thank you, Luis. Urakoze Luis. Senorita, I hate to see you go missing too. Mukobwa muto nanga ikintu kimwe I hate to go missing you too. Ati ikimbaza ni kimwe nuko nawe wazabura nka so. I hate seeing you going missing too. Ati nanga kuzabana nawe umunsi umwe uri murabura. Iyi filime shaka mabwira ijambo kuri niyo mama ari muze mapoze gusa mwihangane filime ni science fiction. Abakobwa baje hakuno n'abakobwa ebyiri ni bamushuti ibyatinze ijoro riragwa ijoro riratugwira uko ijoro ryakageze abakobwa baracyari hano hamwe hafi n'umugezi haberaga ubushakashatsi. Camera's ruined from the water damage. Mana bisanga no kamera yangiritse ndaziko bagataraguye kamera yari yamenetse gusa kamera iki cyitwa memory card cyangwa se memory aho ibintu byose bijya ikarita bafata ya memory card bayishyira muri iPad bagomba kureba ibiri kuri memory card. SD card still works. Yewe SD card works memory card irakora batangiye kureba amafoto kumba ari ibintu by'ibitagangurirwa ibintu by'inzuki uruyuki ibintu nk'ibyo. Never seen anything like it. Yewe sinigeze muri ikintu uruyuki rungana gutya kuvana mbere. Looks like an abandoned field lab. Bisa nk'ari ibintu byakorwaga muri laboratoire baremaga. Transgenic. Cyane byakorwaga muri transgenic. Not much. Ntago mbizi nta kintu zikirenze. Nothing. Only one Ntacyo zijya mbere. goose chase leading to one dead end after another. Banza n'ibintu byakurikiranaga ikintu cya mbere gikurikira ikindi. What's going on? Ngira ibijya mbere mukobwa muto. Father just disappeared and you didn't even tell me. Iso yarabuze ni wanambwira ko yabuze. Mukobwa ziri hakuno. My father really loved field work. Data yakunda gukorera kuri tele. Alive when he was needy. Yavuye muri Amerika aza gukorera inaha kugira ngo arebe ko ubushakashatsi bwe arimo aragereza kugira ngo bwagerwaho. When I was little, he would disappear for months at a time. Da nyine gatoya data yajyaga bura nk'ukwezi kumwe akagaruka kongera akabura akagaruka. All off the grid for weeks. Gusa rimwe na rimwe kamara ibyumweru bibarika. Dose for my birthday. Gusa mukubura kuri inshuro yarabuze amazigiye yansijya n'akadari. One night out of the blue, I get a call. Ajya kugenda ajya kubura yarahamagaye mu rugo. Already weird because he never calls me. Gusa ubiranangaza ko atacimamagara. I can hear it in his voice. He's in trouble. And what did you Ukunere maravuga data bisa ngo arari mu byago. He said that he loved me. Yavuze iki? Just really sorry that he'd make it all up to me. Yambwiye ka nkunda kandi ngo nihangane. And then I didn't hear from him. Usibye ko ntabwo nkibyumva bivuga. The authorities
traced the call to some fleabag motel in Belmopan. umukobwa ari hakuno munyenzi ngo se yarabuze gusanga amagambo yavuze bwa nyuma yabwiye umukobwa ko amukunda cyane kandi ngo amubabarire ko yaramusize kandi yaramukundaga umukobwa ziri hakuno ese yaragasize muri make ubwo nagapfubye gutyo kuntuza nagaki umurudupfuye nako Isn't it? That's what you and Luis have been up to this whole time. And that. none mukobwa muto wanza nyano kunya tuze dushake so ntabwo ambwiye ko tuje gutembera Why wouldn't you tell me? kuki utambwiye Who do you think you are anyway, Lara? urakeka uri cyumbeshya I didn't think you would come if you knew the real reason. ntabwo naketse yuko waza ngo ndamutse ngugije kuri ko tuje gushaka data sasa umukobwa abwiye mugenzi we ko bagiye mu butembere mugenzi we ntiyamenya ko uyu nguyu yaje gushaka se We sure as ahantu baje gushaka se ni muri ya mashyamba amwe muri ya mashyamba hari ibirimo I know. barabizi I'm sorry. kandi mbabarire nakubwiye ko tuje gutembera gusa tuje gushaka data I should have known something was up. nakabaye naramenye biri kujya mbere kuva kera What did the authorities say? They said just another gringo lost in the jungle. ese abandi barimo baratangaza iki ataye amashyamba kuyajyamo ntibyoroshye So tell me more about your father. mbwira ibyerekeye kuri so On the case now or something? ese urimo urakora raporo cyangwa Exactly let you go wandering the rainforest alone now, can I? ahubwo kari hakuno ugakeneye kumenya byinshi byerekeye kuri so uyu mukobwa mugenzi wako umwe amwita Gina undi amwita Roland ni ba mushuti Chances? Alright. baje muri ya mashyamba amwe se yakoraga mu bushakashatsi yaburiyemo ntago bazi birimo uyaza tukaje gushaka se agataye mwira ajyanye se nagazwe kubona sari ngora abahizi ese niba se yarapfuye nimba ari muzima ntumbaze gusa tukabonye ari kimujyana kimeze nk'uruyuki gusa inzuki zakuze mister uruyuki rwikora gutya rugaterura umuntu utaterura agashishi Most digital cameras have geolocational tagging. Cross your fingers. mukobwa muto muri aya mashyamba harimo za kamera harimo abasirikare bakoreramo gusa tugomba kugenda tukumvikana nabo bafata hano agakarita No, you heard Luis. That's way out of bounds. We can't go there. ntabwo twapfa kujya amashyamba There's a live. tugomba guca mu muhanda ufatika basi kugira tugere mu mashyamba indani tudaciye mu mashyamba hagati Really don't like you sometimes. hari igihe nakwishimira ni ukuri ukora amafuti We leave first thing in the morning. tugomba kugenda mu cyakare ntibyatinze uko bwagaceye bagomba kwerekera amashyamba ngo muri amashyamba harimo abasirikare sinzi bakoramo iki gusa bagiye gushaka se w'uyu mukobwa Gina baramubona cyangwa ntoka turore se w'umukobwa nimba ari wajyanywe nimba ari nuko none abana bakuru filime iracyakomeza baraca ku makarita yewe komeza ukore map reading komeza usome ikarita map reading arasoma ikarita kumbe hakuno hari ikigo cya gisirikare hari Air Force jet indege za gisirikare hano hari abasirikare bahari nabo A little early, isn't it? yewe meze bari mu mashyamba amwe ya mashyamba amwe yakorerwagamo ubushakashatsi bwa Transgentech Forecast hot and heavy. yewe nyakubahwa ibyo nabonye hakuno sinzi nawe wasoma ukareba aramuhereza And in the northeast. Alright, cut the crap, Myers. You can't even look me in the eyes. wamuswe ne butanga raporo ugireba soboje mu maso mu raporo neza ni bamushuti gusa munyeza mwe tumpagase hari inyeshyamba ziri muri aya mashyamba barimo arahangana nazo inyeshyamba zirandambiye Guess I'm sharing this with you. reka dusangire mu gacayi Only the best. bumbe kumusukira musukira umuravumba ngo ni icyayi kananga yihumurije abasirikare barakubitse kubu nta guteka icyayi no gufata ari umuravumba bagasya mu tuzu dukiye bagashyira muri ka teremusi bakanywa nutekereza urujya gusonza akabyibagirwa nta mikino kandi buriya ni mujya mubona abakomando nkanjye mujye mutugendera kure ko njye nakuvunuzanya ibintu by'imikino tuba twaraturutse kure mister ntabwo muzo ibyo twaciyemo ushobora kunyinisha ukabona amenyo y'imbere biratakaye hasi njye nta mikino kobokobwa bwakaje yo hari bariyeri kugera hakuno hageze kuri bariyeri ya gisirikare Around it? Not yewe tujye kuvugana nabo 3 days. Let's go. ni mister tukuca hano tugende Okay, you'll oya just umva getting us deported or worse. bano basore bashaka guteza ibibazo hano He's coming. arimo araza I'm gonna need you guys to turn this Jeep around and head back the way you came. bakobwa batanyene muhindure imodoka yanyu mwerekere hakurya We're just forestry students from twa tugiyemo indani mu mashyamba kureba iriyo This is restricted area. I'm gonna need bano nta muturage yemerewe kujyamo indani mukate musubire inyuma there before nighttime. wareka tukavugana n'akanya gatoya Let me show you the Listen, top. I'm not gonna. reka tugiye umva passport zanyu nazo nyene mukate Look, babaretse fande sir, officer. nyakuba office itazi So either you let us ntago tugiye gukata turakomeza imbere nushaka ko turasi ntago tugiye kano keremere munyenzi kabuze se kafunga umutwe nta kindi cyabaye baza mutugorye hakuno twanze gusubira inyuma going to work. ukapfa we uje kuvugana n'abafande ubusire badufunga bamaze baradufunga se iminsi ngahe kufunga atari ufungura turavamo kwambaga se bakubwiye ko ufunga ari ufungura turavamo At least you managed to get us arrested before getting us killed.
bashaka kudufunga mu kanya gato tugashiduka twapfuye nta wamenya fanda vayo. Alright. No point in lying to us anymore. We know exactly who you both are. Bakobwa batakuba mwambutsa ari yantuzaho muri bo. Okay, we're not forestry students. Umfatika nawe turi abanyeshuri. But the real reason we're here is because ukori ni twaje gushaka umuntu wabuze. Location was near these mountains. Data aho yaburiye yari muri iyi misozi twaje gushaka. Just want to pass through. After that you'll never see us again. Yarabuze amezi tutashize ntago turongera kumubona. Any idea why we're stationed here? Ako nta nubwo muzi impamvu abasirikare baje gukambika hano ntago muzi impamvu baje kwatura. A goodwill mission. Ntago nyine kubimenya gusa nyine kumenya data yagiye he. Too much reality TV for you kids, huh? This country can't even look after its own goddamn borders. So US Southcom sets us here to police against terrorists, rebellions, and drug runners. Bakobwa batoye nta nubwo igihugu cyanyu bwacarindira imipaka yacu kandi n'abaturage bacu bivuze ngo bihembaje abasirikare baza hakuno kugira icyo bakora muri aya mashyamba ari kirimo bakobwa bato mutagomba gukinisha ntabwo ari predator ntabwo ari terminator birakomeye muri aya mashyamba selves killed. Got it? Bakobwa batoye umuntu umaze amezi 3 bisa nkaho ari imyaka 3 muri aya mashyamba kubera ibintu biri muri aya mashyamba birica kandi birarimbura. American citizens who've been lost or kidnapped under your watch. No one's. Ariko se murambwa ko muturage Amerika yashimuswe mu maso yanyu. Freeze has. That would be my father. 3 months ago. Hate to break it to you, but 3 months? It's like 3 years in this jungle. Araka barimo baramusobanurira umukobwa. Nuko. Murebe ibyo data yasize mbere yuko ashimutwa na cyamushimutse cyari cyo cyose. Amafuta ari kuri iPad yanyu twibye memory card ari muri kamera ya data. Still out there somewhere. SD card from the DAS camera. Hey, of the SD card ni nyaruga mwita memory card. What do you think, Myers? You feel like one last hoorah before I'm stateside? Bakaga tumatekereza iki? Boss twafashe nabishoboka. All right. Sawa. Let's go find your daddy. Reka tujye gushaka so. Bana bemeye kujya gushaka so umukobwa. Baramubona muri amadori shyamba. Banyarwanda ngo mufite nyungwe. Yo. Umuhigi mucyozo urakenewe. You don't want to know. Mukobwa mutatwaye nako musore twerekeye ntago mugomba kwamenya. You don't want to know. Out here, the bottom of the food chain. Umuhigi. Berekera amashyamba. Ngabo ko bakagize amashyamba. Baje gushaka se umukobwa baramubona cyangwa gaturore. Ko bakagize amashyamba. Mashyamba hagati. Baje gufasha gakobwa. Kubera kuntu gashaka se cyane. Kababwiye ko cyari umuntu ukenewe n'igihugu cyane. Bageze no mvano racecetse nta kintu gikoma. Bakiraho. Mwibuke muri amashyamba ari inyeshyamba. Faya. Nyeshyamba. Nyeshyamba amashyamba. Basirikare zivayo. Bakubitanye n'inyeshyamba. Sinyeshyamba gusubika ibindi biri muri amashyamba. Yo. Basirikare. Aro mudutabare turapfuye mu kapfamwe. Faya. Basirikare Soja Boys. Araka Davidenko. Mebona Tati Brown. Ndaje ninge Davidenko. Fatimiro yan hurry fire. Fatimiro yanyu. Is that you? Yewe ni wewe. Ashafite imenyo mabishawo. Ashiraho target n'umusirikare. Hey. Yes, that's definitely you. Hey, koko ni wewe. And just drop your weapons. Gira bagabo basore bashira intwaro zabo hasi. Hell out of here. We're just Tanga nako tuzamure tubangamire. Blood need be shed here today, Beastman. Wewe uyu munsi ni wacu nako mwatubangamire. Your vehicles. Icyo dukeneye ni imodoka zanyu. We need your vehicles. Your weapon. Nashindu dukeneye ni intwaro zanyu. Women. N'abagore banyu. Hell, Voodoo Man. Baga ibyo byashoboka nako twabaye abagore bacu n'imodoka zacu n'intwaro. Turabarasa rero. We're going to take them the hard way. Turabifata. Mwanga mu buryo bworoshye turabikora mu buryo bukomeye. We're going to take them in the hard way. No chance in hell, Voodoo Man. Don't say you haven't been warned, Beastman. We're going to take them the hard way. Turabifata. Mu buryo bukomeye. Wona umwoto. Alo. Grenade! Gisasu.
bahanganye n'ingabo z'ikihebe ngabo za Davidenko barabaha byanyabyo tuzagaruka babatega iminsi bagiye abajinga kagabo kabavuga ati nimutazuza kuna turazifata ku nabi katurore uvuye bakobwa batoya bafite inyeshyamba bahanganye nazo sibyo byonyine uwo musirikare avuga atari ibindi biri mu mashyamba bitari inyeshyamba. What? Ngobuki man's lives for this. umva ntago byoroshye kujya gushaka so man, but there is something really wrong here. umva ko bari inyeshyamba murasanye nazo hari cyazo gikomeye hano. Listen, nyumva ntange ibintu byoroshye The thing. urakeka iki mukobwa muto icyo nyeka and the jungle goes this quiet, ni gute ishyamba ryacaka bigeze ahangaha really large predator around. hano hari cyazo gikomeye nta nyoni nta gisiga nta ninuzi tamba bishoboka bite bakira bare byavuze nk'indege. You call in air support? yewe hari indege uhamagaje fandi oya turapfuye mwo kapfa mwe bombe bya binagazi biterura abantu bimwe bimeze nk'inzuki bivayo kiba ari kinini kiruta umuntu bisanzwe biravuga ukagira ngo ni indege. Aya moto mu kirere aya banga n'ibintazi aya nababwira cyari Sankara urimo urabasobanurira biracira n'umuriro yaboy aro cyabaze kunda n'uruburi urubori birakukira gutwika kikakujyana baya sasa kurya wo gapfa abihata umwoto bigendera hamwe bicikira hamwe biburira hamwe byose bikora biri kumwe umwe baramuhaye mukarage hari cyamaze n'ubori kunda mwishyamba bajemo gushaka se w'umukobwa harimo inyeshyamba sinyeshyamba gusa n'ibindi birimo indani. Hey, Simpson, Jennings, get over here. Go take on the back of the truck. Wewe nako ndufata tumushyire mu modoka indani bagiye gutera mugenzi wamushyire mu modoka. Isn't that the guy who just tried to kill us? Yabandi bice dore cyabagejeje kubica ng'icyakora cyapfiriye hasi. Aragihereza ni binini kiraruta umuntu n'ubusanzwe. What is that? Ibi ni ibiki? Sasa fande ntagazi biki bahuye nabyo. We yarazwe mu ishyamba ari inyeshyamba arabaza ati ibi ni ibiki mwo kapfa what is that? I don't know. Ntango mbizi uje uvuga nababaza uko yakakirashe. What is that? What is that? Icyo ni igiki? I don't know. Ntago mbizi. There's something you're not telling me. We hari ibintu muri kumisha mwabasuka mwibuke muno bwo bwafashe nuza kamera yasi busangamo amashusho bivuze ngo bana bakobwa bashaka ko bafite icyo bazi kuri ibintu biri gutera hakuno. For you. Ni gute inzuki uruhuke rwakora rukaruta umuntu rukanamushimuta. We're out of here. Bafata mukarage dukomeza hakurya. Watch me. We muncunge ni muzanira urujyo bugorjana n'abasigano watch me. It's with us. Yo. You can do whatever the hell you want with that. Just make it fast. Mukore byo mukora byose byo mushaka gusa mukore vuba ko tugenda kuvana twerekere. Na mikino. Ngabo. Said there are worse things in these mountains that no armor can protect you from. We tugomba kujya mu burasirazuba nako mu burengera bwaryo bw'amajyaruguru bw'aya mashyamba no twasanga no data byamushimute ko byose byerekeye mu burengerazuba bw'amajyaruguru. Bullshit. What about West North. Kauga kare yakorokegiza gatari. Se yari umuganga ari scientist. Nabwari abantu bajya kuvumbura bakavumbura ibitavumburwa. It's out there. We nawe uzikira no hanze twese dufatanya ahubwo dukorane hamwe. More dangerous. Basirikari basoja boys naco batinyo bajya urukomeye. Icyo wita intambara wabahita muhira. Buri intambara yateye ukavuga ati M20 kombye yateye bajyayo n'abasirikare. Nagira aterwa na dushima Imana tujye duhora dusenga dushima rurema. Baparika hakuno. Sasa biriya bintu bimaze nk'inzuki iyo byumvisha urusaku bikurikira urusaku. Bageze hakuno parika imodoka nicyo gihe tugende n'ibirenge tureko twabona ubufasha. Nago basubira kubirindira ari mu rugendo urusaku rwonyene rwabaraburiza bava mu modoka sasa. Hari kimwe kibarashe bacikoreye barakizana. Bring that nasty thing. Uyo mwanda mwazanye ngo muri abakobwa butuzana ibintu bizima muzana umwanda. smell of their dead?
tugomba kwitwaza uno mwana kandi kumunyenza no kwikiza ibintu bijyana n'ubuganga na ka scientist. These are our best defenders. Imbunda nizo nshuti magara. These are best friends. Abakomando ni bari kintu yita inshuti ni imbunda ye. Afite imbunda. Mabuye. Yo mashamba. Nta kindi cyabaye. Binje iyo mashamba berekerano babona ubufasha. Baramubona reka turore. Hari inyashyamba ziri muri amashamba. Rebels. Zirimo zirabahiga bishe bene wabo. Si ibyo byonyine. Hari n'ibindi bimeze nk'inzuki biri kubahiga. Baragerayo cyangwa basirikare. Soldier boys. Aho wita mu kuzimu bahita imuhira. N'abasirikare nako tuhita imuhira. Twebwe. Nimukanyinisha njyewe. Nimukabone ibicaye imbere ngo mujye ni mugenzi wanyu avayo. Muze badirisha. Filime yitwa Dragon Wasps. Aracyari Sankara ubasobanurira nako biba. Nako nawe nkora mu mufuka. Uvuze ngo vuga cyane. Gapawati. Ndabizara bari ko dukoga amavuga haguruka ugasanga ivi ryarutse rigenzi ryaryo. Birambabaza njyewe iyo mbana abantu babyibukiye gutya ipande by'imibiri. Ko bakaje ku kiraro. Fata ko mwako. Mukuru kandi. You've got to be kidding me. Muranyinisha. Worst case scenario, we all go for. Iki kiraro kiroroshe ntago twacambuka. Kandi mucambuka buri umwe arambuka uko utetwaje kina gaze. Urunura remere turusige. I have bug juice in places that you don't even want to know. Uwanzanya hano Gina. Uri muri nabwira ngano tugiye ngo haroroheje. Unzana hano mu ntambara ntago nagenda. Ikorere tugende bastard. Come on. Hari ukambuka ikiraro ubyoroshye kucyambukura bikagorana. Shamba mwe. Hari birimo katurore. Sirikare Soldier boys. Kobakaje. Kobakaje mashamba. Katurore. Allo. Kobakinje mashamba. Kumbe the beat machine de Davidenko vayu. Davidenko bamwica abasirikare be Davidenko. I've been expecting you this man. Nari mbiteguye. Welcome back. Murakazi muhira neza. Have you finally come to face your demon? Buganya mananye bamwaje ngo muhore ndayimo dore Davidenko ejo yarapfuye ngo irindi nigere kora beat. One of my men is dying. Umwe mu basirikare banje ari marapfa. One men are dead. Umva ngubwire bane mu basore banje bapfuye 4 of my men are dead. 4 at your hands alone. Bane mwamwiyiciye mwabarashi. You alive. Imana ishimwe ko muri bazima. Jungle. Because both. Umugomba kwica abasore banyu bane kugira ngo roho z'abasore banyu bapfuye bihwane. No, there's something else out there besides us. Oya, hari kirimo cyaturwanya mugabo. Something else that hunts men. Hari kirimo kirayiga ikiremwa cya muntu. Tugomba kurwana dufatanyije. Real beasts that even you're afraid. Inyamaswa nyana ugomba gutinya. Arabereka hakuno. Davidenko yikangamo. Bantu bakuru nayo babwiye murakana. Ukeneye gukora indirimbo nziza, umuziki mwiza. Jya kwa Davidenko ntagomba besha kandi. Naremeye so kwabeshya. Work together, both of our people can. Reka dufatanye kugira ngo abasirikare bacu cyangwa abaturage bacu bakire. That's why I think I'm better off to you alive than skinned alive. Bari hakuno. But there's still a debt of blood which must be paid. Gusa nibwo turi bufatanye ngo turwanye ikiremwa ikinyamaswa. Hari umwe ufitiye wisha abasore banje bane ngomba kwica abasore bawe bane babigahwana. Owe me 4 souls. You owe me 4 souls. Umfitiye umwenda wa roho enye. Roho niyo soul. Want to me, but save my guy and leave the rest. Ibyo senyere ko byo batabara umusore wanyu bintu turavugana mu nyuma. The spirits admire such courage. Sawa imyuka ndavuga bepfira nibanyemerera ikanira courage ndamutabara. And so do I. So do I. Ese ngomba kubikora mu muzani. Akagabo karamwe kati. Ugomba gutanga abasore bawe bane bagabana n'abasore banje bane mwishe mu mashamba. Davidenko bacisha. The best producer navuga beat machine. So kumutukanda murati bigwi nubwo afite ijisho ryapfuye. Ni kimuga kijisho. Yo man VP mani. Bangita Jempoli petit frère pas frère hakurya. Petit frère ngone muri mana Jempoli. Dori cyamwaze kuri dori ubwenge mu nda wajya nguri murabona ifu neza. Cyamutesha urunuza kunda. Ziryama hakuno.
Igabono. F2K studio ndabaragurira. Davidenko nagariye. Nikavuze. Your woman must leave. Abagore bari hano bagomba kujyana cyangwa se igitsina gore kigomba gusohoka. Musohoke mukapfa. Mwese murakahambirwa. Hey, Myers. We, zanira ibindi byo koresho. Zanira. Our men. We, chunga basari bacu bashaka kwicwa mukanya gato n'umugabo ntago tumwize avuga mu cyongereza. Arabanza reba hano bakoresheje GPS. Ikabono. Banza n'urupfu muri rugabo. Rufatiye ko gafashe rusuka ku nda y'umugabo. Byo ne biki? Bones and cocaine. Urono mu gitwabanza n'indi miti. Cocaine ma. Ikigabo cyateye imbere gifata cocaine n'urumogi utapfa kuboneka muri Afrika. Mu Rwanda ahantu asanga cocaine nimbarwa. Akoresha GPS avayo arakanyira busoro. After gasura nk'akamo moto. Arakecwa n'uburoro. Azana indi miti. Afata byafashe. Anze mushireho tu arababuka tu. Aramusiga kigamaza n'igipfumu kuntu rero. Ntago byoroshye. Igabono. Abose bahagurukiye muri futuke. Niyo twa Davidenko. Bana indi miti. Eat. Rya Tamira. Hoya. We. Ortega. Muskabo. Hey. Kuva we. That's an order. Nitegeko Tamira sanora. Nitegeko. Swallow. Mira kandi swallow. Igabono. Arakarakomeza. Kigabo kizira imbaraga zepfiriye n'imbaraga zisanzwe. Igabono. Uko yakanyweye ururugabo rwambwiye ngo ati wisha abasore banjye ndica bane mu bawe. Byamwaye ibintu arahwera. Urugabo bazona mayekanye ukumve uko yagahwereye. Ortega. Yewe Tamira. Is he gonna be all right? The spirits of the jungle will decide his fate. The spirits of the jungle will decide. Abepfiriye baraza guhitamo. Yeah. Sawa. Oh, don't thank me yet. I don't work for free. And we have much to discuss. Dufite byinshi tugomba kuganira birenze. Koza kavuyeyo. Diablo. Tanya kuvuga bepfiriye. For generations, our people have lived in peace and harmony. Igihe kinini gishize abaturage bacu bayo bari mu mahoro. That peace have been disrupted. Amahoro y'Imana hari wayivanzemo. Ibi bintu biraremwa urugabo n'urugo ntago ruziko science ari mbi cyane urimo navuga ati abepfiriye ababangama Imana. Imana igiye kuba cyambaye shabika butura nk'ibya congo. Nako Olivier. For I told your comment. As a great plague to wash away evil. Tugomba gukora ibishoboka tugahashya ikibi dukoresheje imbaraga zepfiriya. Banyita Davidenko the beat machine tukirwanye. Hari yakono. Is protected by the jungle. Aya mashyamba anindwa n'andi mashyamba. This jungle is protected by other jungles. We had nothing to do with this. Wicho nabyo tugomba kubikoraho amashyamba yanyura yareba. Sawa. Byashini byatinze. Wa mugabo yaje kuri iPad akomeze rebe ya mafoto ise uyu mukobwa yasize. Arebe nari ikintu yamenya. Entire time? It's not entirely true. Stop lying to me and start. Reka kubesha rukobwa ye mbwira ibya mbere. Ibintu ubiziki. My father was an entomologist. Data yari umuntu akoraga ibintu bijyanye n'inyamaswa gusa ari n'umuvumbuzi. Ari umuscientist ari umuganga. His specialty was genetic engineering. Oh, and you didn't think that Yakunda kuba yavumbura ibintu birenze cyangwa se akora imiti idasanzwe. A company called Transgentech. He never told me what he was Yakoraga muri company working on. yitwa Transgentech. Couldn't even find any evidence that the company really existed. Then, this turned up in a backpack with photos from 3 days ago. Ibintu byo nabonye iminsi itashize. Ubyo data yavumburaga. You know as much as I. Ngabo. enough. You need to find out everything you can. Rukobwa ugomba kumenya buri kimwe ugomba kuvumbura buri kimwe so yakoraga. Ukatubwiza ukuri byose yakoraga. Abasore banyashaka gupfira no bakapfa. Musirikare marakanga urukobwa. Oh, that was before they took 4 of my men. Ngubwire. Amuvugira nga abasore banje bane bashaka bakicwa. And I'm getting them back. Nakuno abagarura. Hammond, those men still being alive
are a hell of a lot better than the icyambere nuko ari bizima wamaza rukobwa ibyo byose byatewe na so uri muracuri na data urankopfa uravuga ukuri yorwa hiti ndagerageza kandi ugerageza cyane ahubwo ntugerageze gahoro isi yateje hakuna ibintu by'ibici byakuze ko yakaje afite n'usore ugenzi rwa bodyguard yizera. So you're not gonna miss this kind of thing? Yeah, uriya mukobwa aricyo maratangaza. How is everybody? Voodoo man. Took him up abagabo bari hakono nta mikino byarakomeye ibamahanganye nabyo for our own good. That's bullshit. ibyo turimo turakwana kuginyungu zacu atubimbwira umwanda. Says they got something planned for us later. Ngabo. Cannibals, don't you? I don't have anything to worry about. I'm too bony. You, on the other hand, you're like a 4-course meal and dessert. Not on my watch. Ati ibyo turi gukora byose bw'abaginga byose barabikwiye. You find our guys yet? I got 4 signals. Faint. It's about 12 clicks this way through dense jungle. No roads. Duhanga nawe aginga wose kuryamera kose. Niducike intege. Kandi nidutumare umusore wari wese muri basore bacu bapfa. Guess we're gonna have to take our chances here tonight. Tugomba gufata amahirwe yacu muri iri joro tugacika. Umusore wacu atangiye koroherwa dupanga uburyo twavana tukagenda. We're gonna take the chances this night. Chance na amahirwe muri iri joro night. Byatinze. Yamanywa mwe. Byabintu naho bigomba gutaha. Ari ubuvumo bitahamo. Byakerekeye ni byinshi. Ikintu kirenze kimwe. Kibari cyinshi. Wumbe dore se umukobwa ari hakuno. Nako hari undi muntu uri hakuno nagaritse umukobwa narimbitiranyije. Harakayo gato yakamuje mande. Uruyiki rusanzwe. Rusanzwe. Rusanzwe imande yo gutwi. Mugutwi ndani. Aiwe. Aiwe. Azatawe. Zanyira mu wane zirumvikana. We. Ubwo bwakije. Davidengo kumurishyo ararishya. Davidengo rebe byose no muziki. Abazana umva ko atangira ingoma akora beat. Ni machine ni beat machine. Yewe Davidengo kumurishyo. Araka Davidengo bari imbere. Bamwiciye abasore bane akeneye kwica abasore bane bawo bigahwana. I think it's a baboon or tree sloth. Nah, you're all wrong. It's a jaguar. He eats them raw because he thinks it gives him powers, so... Buri muntu wese ikintu yiza ko kimuha imbaraga nicyo yizereramo. Uyu mugabo yizera ko imbaraga za gipfumu ari zo muha imbaraga ndavuga Davidenko. The heart and major organs must be eaten to observe the animal's spirit. Hey, I like a good steak as much as the next guy, but... It's not enough to simply devour the flesh. Yeah, ari hakuno n'umukobwa. Bari baravuga ugomba kurya ibyo twaguhaye. You believe, don't you? Ntabwo byizera sibyo. Well. You believe, don't you? So what, you're not worried about Los Bichos Diablos attacking? The offering wars off evil. We fear nothing. Right. Yewe ugomba gutinya ibyatatse niyo mpamvu tukuzanenga ibyakora ubiporeze ihangane mukobwa. Ntago naryo ibyepfiriye. Uko yakabizanye abasirikare bure bizera imbunda yonyine. Barakubeshye ihangane. Twizera imbunda gusa ariko barakobwa egera rya kujya beach. Alert. Let me go check on Laverne. Mwana twizera imbunda zacu nta muntu twakwizera. Davidenko nabashaka kuduca inyuma. The beat machine niko yiyita. Yo man yo kumuri cyo Davidenko. Hari yakono. Kumbe abakobwa bafashe rwa rw'icyacyuki kinini baragikata. Ko bakagikasa. Harajye bavanyemo. Doesn't eat me, I'll eat it. Yeah, ushaka kuva ibyo n'ibiki muvanyemo. Akira hakuno rata. Abakobwa biga science cyangwa se science. Iyo avuze science abavuze imibare, biology, chimie, physique, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngabaza hakuno. Ugly son of a bitch. Mugabo no mujinga sana. Just a bitch. Just a bitch. Ukaramutuka byanyabyo. Stinger. Actually, that's a modified ovipositor. Muvanye miki tuvanye mu rubori. Gonyine ati nibindi byinshi cyane.
bari hakuno abakobwa bombi bize science bivuze ngo basa nkaho bari hafi kuba abaganga gusa ntabwo bari bakabaye abaganga byemezwe na leta. In the insect world, women being the warriors. Izi binagazi bakoze bishaka kuba bifite imbaraga zirenze n'izindwanyi zirenze. Its massive jaws are similar to the Komodo dragon wasp, but ngabo Chimera, there's almost a dozen other characteristics similar to hexapods. Izi nyamaswa uburyo zataka birenze izindi nyamaswa zisanzwe zifite umwihariko cyangwa se imyitwarire idasanzwe no kwataka bidasanzwe. That's a Meganora. Izi ngizo zifite umuvuduko n'imbaraga n'umuriro. Izi ni inzuki gusa zibyara umuriro. Zifite imbaraga nk'iza dragon nizo nyamaswa zonyine kuri iyi si zaciraga umuriro. Ndako zabaye mu myaka ya kera. Mu Rwanda hari imwe bantu bakuru simbabeshye. Muzabaze Rwabuguru. Indestructible exoskeleton. Yeah, I could have told you that too. Kandi ikindi zifite skeleton, yitwa exoskeleton. Imifupa uyisanga hanze na mifupa iba mu mubiri wazo. Lines along the abdomen here, they release these noxious chemical sprays. Zirekura ubumara bidasanzwe. Iyo ikurumye uhita upfa ku kanya cyangwa se ikakubyariramo. Iyo ari ingabo ishaka kuba yaguteramo intanga indani muri wewe ukaba wabyariramo indani. Bagabo ziri nako abakobwa ziri hakuno. Zirimo zabwira umusirikare uko bimeze. They wanted us while our blood was still warm. They were Izi nyamaswa zishaka kuba zakwinjiza uruza indani muri wowe ukaba wabyara. Bivuze ngo umuntu ubwe zishaka kuba zamushyiramo icyitwa ntuza akaba yazibyariramo indani. I mean, what's the point? None uremera ushaka kuvuga iki ngo turacyari bazima tutari bazima? Ntago turi bazima. Ko niba hari uwo rwarumye mu kanya gato nabaraza guhinduka kiriya kinagazi. Insects were never this large. Well, your father in Transgentech may have a thing. None mukoga muto isoni yabiteye byose cyangwa wicyuriya data ntamona wakapfe wasanga ari umufuri mukumushinyagurira. Dragon wasp thing, except how do I kill it? Icyo nimo nebaza no gute twabyica. Impossible. Ntango byoroshye. Well placed knife in the wing plate. No kubitera icyuma munuza mu mababa yabyo bikagwa hasi ukacica cyaguye hasi. Harimo arabazo byacica. Mfite ibisasu bya kirimbuzi. Inherent design flaw in the natural defense mechanism. Ufite igisasu byakora cyane kurushaho. It's basically a walking chemical bomb. Cyane ufite ibisasu biturika. Kuko hari ukuntu bijyana bikurikije urusaku runaka. Bakugazira hakuno. N'abaganga bombi bariganaga mu ishuri. Ni best friend ni best toes. Explosives in just one section of the hive. Could that cause a chain reaction that would destroy the entire thing? Ese turamutse ibisasu ahantu bituye can it cause a certain reaction to the entire thing? Byatuma hari ikihinduka kuri byose. Not with the amount of weapons you have available, not in this. Intwaro ntacyo zamara. Icyambere kigatubonye ibintu bibyara umuriro ndavuga ibisasu nubwo twabituritse. Okay, well, let's get this thing inside. Reka tubisubize mu indani. All right. Sawa. Babugiye umusirikare ati kereka tubonye ibisasu bya kirimbuzi nibwo buryo bwonyine twabirimbura. Barabirimbura cyangwa katurore. Tugaruka hakuno the beat machine. Dore chongo. Dore Boris ni romba nguri imbere Boris. Dore romba nta romba mubona. Nta romba muri kubona. Ikiromba kirimo kirabyiga akanuza akajipo. Have you come to set your spirit free? Waje kwa kabepfira imbabazi cyangwa to experience the pleasures of the flesh? Uje kuba wakwihangana uburyo umubiri wabara experience of the flesh. Tonight's offering protects the David ngari yako nemara kanga umusirikare. Uwakanga no umusirikare urakamirisa cyane birenze. I don't party when I got men in danger. Umva iyo mfite ibyago nango njya mu birori. Sawa. Drink. Nywa hakuno. Amuretse cyo kunywa maze nakanye kumve. Beastman. Akira hakuno unywe. Ryoherwa kandi. Nutabinywa turakwirukana mu muryango tuguce. Webaka bare mamvura uyu musore afata cyo kunywa. Bashaka kugwakanye kumva utabizi. Asuka birasharira. Dore ko midomo. Delicious. Biraryoshye, delicious. How are you feeling? Urimo numva gute? Fiery venom running through your veins. Uraza kumva mukanya gato umuriro n'ubumara budasanzwe mu mubiri wawe. Fire and venom running into your body. Umugabo atangira kumva ko umuriro n'ubumara. Harara. Umugabo baza baramwahekanye kumva atangira kuzengerezwa. I'm going to ndikumva meze neza. Aribi. Bibi arimo numva byose byabaye ubuduha. Meze neza za. Nta kibazo
oko zagahwereye tangira kurota ibintu byinshi cyane muri rya joro rimwe arimo arabona abaganga akabona Davidenko akabona the beat machine arakanguka Davidenko yamaye wangu Back. urakaza neza umugabo yarahwereye akanguka nka saa 5 yaryamye saa 12 z'umugoroba. What happened to you? Mereza intwaro yanjye mereza. I was drugged. Are we in any danger? Turi mu byago nabitekereza. I can't be sure, but nawe nabitekereza neza. I hope I'm just being paranoid, but bana umuginga yamaye kanyo kome nasinzira. I think they're planning on sacrificing us any minute here. What? You know, tugomba gutamba ibitambo. Umugabo manza atamye bagenzi banjye ngo gushi. Tell me why it is that baracheka ari impamvu yamaye uburozi ngo nsinzire. Yamaye kanyo kome. Cocaine. Specifically coca paste. Yagwaye urumagira urenze yagwaye urumagira mwinshi cyane impamvu wahwereye. Kind of like citronella. It's not the voodoo that's keeping the wasps away, it's the coca paste. Bagahubwo bari yakora baramubwira ibindi bintu birenze. Yinywera urumagirwa bajya bamuha cocaine irenze kuri urumagiro rusanzwe mwitwa ngo ganja na weed ne bari jagabad. Cocaine irenze kuri za jiga munywa. Cocaine unywa akantu gato cyane ugahwera. Crap. Ibyo turimo turakora byise n'umwanda. There might be a way. The adrenal glands. The adrenal glands of the wasp secrete a pheromone that atanya ko bya binuza ibintu yavumbuye. Umukagara marabwa ati biriya binuza ziriya nzuki zifite icyitwa adrenaline cyangwa se adrenaline nibiba mu mubiri winuza w'abantu no mu nyamaswa ifite ubumara burenze kiramutse kikuriye gatoya gishobora kuba cyatuma ubyara wowe ubwawe ukabyara ikindi kintu kimeze nkacyo. It should spread and all the bugs within. No, let's go. Barapanga kituvano tugende cyangwa. Cuceka. Hari byavanyemo. All right. Urabona ututuntu mvanyemo tubiri muri cya kinyamaswa. Muri kira cyuki. Let's find the others. Bavayo. Sasa umukobwa yafashe adrenaline ebyiri cyangwa se adrenaline. Zivuri muri rwa ruyuki aravuga ati izi ngizi uramutse zifite inzuki zagukurikirana. Barasoka hanze kureba neza abasore be bane. Wibuke umugabo yaramubwiye ati abasore baye bane bagomba gupfa kugira ngo basimbure ubuzima bw'abasore banjye bapfuye ko bakababambye ndakubaga zanimbu ndakuno bastard urakora ibiki Davidenko ntabwo bikwiye. You owed me for souls. You owe me for souls. Mfite mwenda wa roho enye and your assistance. kandi mufasha bwawe ugomba kumfasha. Kumbe wibikare mugenzi wawe mwari bagiye kwa kumufasha nyamunini hari abari aho hafi abaje gutanga ubufasha. You owe me 4 souls. All right. Sawa. All right, fine. This is the way you want to do it. Ushaka kubikora muri uburyo. But these are my men. Gusabana abasore banje. Nobody touches my men but me. Nta muntu ujya wica abasore banje kereka jewe. Give me the knife. Mereza icyuma. Yo baby. Mama Reyide. Muhereza icyuma Mama Reyide. Mama Reyide atanga icyuma. Akira hakuno. Gendo biyice cyangwa akiri kare. Tubivane mu nzira. Hunger of los bichos diablo. Abapfiri abatararakara. Vana abasore bawe mu nzira. Yo! Katurore. Kwica abasore bawe byonyine mu gisirikare ni ikosa rikomeye. Azana icyuma. Abamuciritsi babiri kuri umwe ufatana nyenda nemvugo za gikomando. Nzibabwiye nawe mwasobanukirwa cyane kajye n'ugize umona nkasobanukirwa. Afata icyuma. Taking too long. Wewe ko kuri muratinda amuska we. Abasore bamanitse. Ntugire icyo, don't worry. Cyuma! Murase! Atera kumumo. Basore, what have you done? Mukoze biki? Faya! Abasore barabahaye. Babamijemo umwoto. Faya! Barabahaye bishoboka. Ajya ku ruhande. Bahaye abasore be gatoragura ya mbunda ye. Gabo. Barabahaye bishoboka. Faya! Tugende! Ko bakaje. Asigara hakuno. Wa mukobwa ko yakaje abura mugenzi we. Yewe uri mugenzi bamujyanye. Mr. Gina.
running. Mugenzi wari he? Right behind me. Maze yashimuswe bamusigaranye byihebe. Mbere zakuri mbona nkwereke. I'm almost out of ammo, man. Maze sadushe tugomba gushaka intwaro zirenze. Back. Tugomba gushaka ibiturika n'amasasu. Reka nje kubafasha. Barerekera. Haraho baje kukazu kamwe. Muri bakobwa umwe yashimuswe n'ibyihebe. Muryango baravuna. Sawa. Abajinga bajya barimo barategura intambara. Kumbe hano harimo intwaro nyinshi. Bageze kuri cyo cyitwa Arsenal. Arsenal aho intwaro zibikwa. Gunners. Yo. Ahabikwa intwaro. Bapakira ibisasu bya C4. Biturika. Hano hari urumogi. N'umweru. Bapakira urumogi. Akagoryi kapfuye gupakira urumogi nagubwane kazi n'ibikigapakira akira hakuno tware. What else? Ye tugende twerekene. Bapakira za magazine n'amasasu. Ho. Bagomba guhangana n'ibyo bakwifirimbi ya nyuma. Come on. Gira vuba batwerekere come on. Kumbuko bakarasanye. Mwana twumvisha inyama ziri tu. Bamaniga bavayo. Ndavuga inzuki. How to get these out? Inzuki. They've been working ever since we took them out. And the longer they stay out, the worse it's gonna get. Listen. Is that what that sound is? Ho! Barachika cyangwa umwe mu bakobwa yashimuswe. Taturore. Set and ready to go. Ko wariye. Release the girl! Murekura umukobwa. One good reason! Nago twamurekura. I'll blow up your whole operation. I got the... We nafasha intwaro zanyu zose n'ibisasu byanyu. 4! Ni hano hose zengurukijwe ibisasu nimutamurekura twese turabapfa. What's this, huh? Mubanze murebe. Icyo ni igisasu nasigaje. Hose na esita ibisasu nimutarekura umukobwa murabapfa. You can keep it. Kago bagafasha. Kagenzi ka Gina. If you don't, it all goes up. Murekura atahe cyangwa se hano hose maturitse. Murahita mici. Yo katurode. And you leave this place? Murabana mugende. Never see me again. Nago muzongera kutubana, never see me again. Nago muzongera kumbona. Ndekuraho gapfa we. Ndekara kura umukobwa. Kumbe nta bisasu bateze banyakupfa. Ni imitwe. Umukobwa muvanayo. Sawa. Katubereza imbarutso. Kumbe bazaniye. Bya biraso bya cyagisi byazanuza. Abajinga babanagiye amaraso yazanzuki ku buryo inzuki zikurikiye amaraso yazo bakamenyana abajinga bari. Hey Jaguar! Agira ibingibi ni ibimbarutso z'ibisasu mwashira imbarutso. Mutabarutse. Baraki aziko ari imbarutso koko. Twareje mwabashwe mwe. Kumbe inzuki zerekeye hakuno. Yo! Inzuki zaje hejuru yabo. Inzuki nini? Ibazurukiro ry'umuntu. Abajinga barademukiye. El Diablo. Rwasa El Diablo. Ni baratu. Ni gatatu tu. Ajya muri toilette. Wangu nabi kwepye tu. Kumbe hejuru ye. Kiza no mumetso. Mumetso. Nishinga mumetso ndani. Nababwe iri nibara yini gatatu. Iyi nibara gatatu. Mr. Jim. Nyiramatwi ye. Se w'inkwavu. Ndakurasa urandasa. Nishinga mumetso. Fire. Al. Bagabo. Byaje. Bagabi byaje. Biranacira umuriro. Dragon wasps. Biracira umuriro. Kiragutwika kikagutera kikakujyana inyamihiye n'iryo. Never said I wouldn't still blow the place up. We mukore bishoboka tugumana atagira ucika abandi. Tugufatanye. Aracyaturika. Bakobwa zakaje. Bakobwa zakaje hari bikiza. Arabasigaye inyuma. Hari cyaje. Kibata gukobwa. Aya. Yewe uragiye. Uwo kapfa abana nsigaye kahambirwa. Bamucisha. Ya. Ngabo. Araka. Bashamba.
bagomba gushaka mugenzi wabo aramubona cyangwa katurore ari ukujya mu mashyamba inyeshyamba muri kumwe bazihaye amazirano ndavuga ibi bituma biriya binyamaswa bahiga n'inzika mu zindi izo ni pampers cyangwa ni baberise hano ntago mpanze ntanuko minzira tujye mu misozi tujye gushaka data na wa mukobwa wabuze umva would have never come here if it weren't for me. ntago nigeze nza hano kuva na mbere. So is your entire team. Mumfashe n'ikipe yawe yose. Warimo radutita ngo tugufashe. It's not your fault. That's what we're here for. We're trained for this type of crap. What? Ah. Impamvu turana kurwanya umwanda wose nanga hano turi kwana kugufasha. Dufatanye hamwe twese turwanya umwanda. Niba tubasige muri mu bantu bose baje ni nk'abantu nk'icenda abakobwa 11 my team ikipe yanjye yose yashize nanjye mfite agahinda kambabaje kanje nta mikino kandi after us. Hell yeah, you're not a live and let live kind of guy. Dufatanye dushaka aderesa tugomba kwerekera dushaka hano ari imisozi twerekere imisozi tujye gutabara bene wacu bika bire boro byose bita imisozi batangira urugendo sasa twerekere mashyamba bagiye gushaka wa mukobwa mugenzi w'uyu nguyu n'abandi basirikare batapfuye. What are you doing? Take C4, is that the bridge? We mwere tumuzo twerekere ku kiraro kuko ari byavanyeyo afite ibyaka cyangwa se byavanye nayivanye mu ruyuki ndani biracana bikaka nibyo biruki bikoresha kubyara umuriro arakaruma tu aswa hasi no umuriro no gutwika ikiraro atajundi wambuka kumbe Davidenko the beat kumurisho the beat machine uko yakaje faya ruraka turaguti ndawoka pfawe bacana umuriro going to suffer a fate worse than that. Aho gapfa mwimana yambwiye ngo nako muzagaruka urakoze cyane ngaho hetaye muhira aca katurore ngabo bashyamba nababwiye kubasanga filime nshashya gusa filime ya mbere irangira iya kabiri Sankara ajya mupaka bwije Sankara avamo Junior avamo Yanga dukomeze imbere ndakumanangiye kugira ubwoba ugira ubwoba sanagurarwa nango narwa ariko mfite ubwoba utinya iki ntinye ubwoba garimo karateta ku basirikare bagabo zararibi ubwo n'umushakashatsi aravuga ati nimwisiga ibi birabyo mbahaye nago ibi birabyo nyamatwe bimenyano muri Gina, I don't think that this is time for that kind of... yewe nago bitubyizera. Do you remember what kept the wasps away from the village? Urebe ko nabwiye ngo birabyo nabahaye byavuye mu nyamaswa byatuma yamenya hano muri fata ibyo birabyo mbahaye mwisiga crush it ni mu byisiga nago ziranzuki ziri menyano muri mwisige kandi mwisize neza cyane get absorbed uri seriye cyane go and those things could come at any time. birabyo ushaka kuzikira cyo cyose those things may come at any time so mu byisiga stays off the report too guys. Sawa turabikorana haribi got it iki cyara ifasha kibaca amazi ni cyabyisiga umusirikare arabifata twerekere bagiye mu misozi ndani At least if we die we'll die happy. bagiye gushaka buriya mukobwa ashimutiye baramubona cyangwa umusozi ndani mu gasozi ndatwa dore batwinaha dore amazu araka Davidenko abagenga mwana abagenga besha basore banje ko yakaje umujinya Sankara baba Yada your man baraka today uyu munsi hunting tugiye kujya guhiga turahiga bene wacu ndavuga abantu bagiye guhiga bisha abasore ba Davidenko agiye kujya kubashaka mu mashyamba arabona cyangwa katurore ari marahiga bene wabo kumbuka higa bene wabo ari marahigwa nibibahiga katurore mashyamba indani just under 6 clicks. We're halfway between Boogeyman and Hive. Alright, time to get you strapped up, Gina. Gabo. Means you Gina, hari ikintu atubwiye kirenze kubya tubwiye. Ntacyo. got some more. No kurikiza amabwiriza.
Myers, check the rear. Miles, reba inyuma aho twavuye ukomeze ducungire umutekano. Ujye kwacungira umutekano. Bana basigara hakuno urajya gucunga umutekano. Fande uziko kuva ku munsi wa mbere najyaga nkubona. Mbona gute? Najyaga nkubona bagahembunda. Ntabwo nayifata. You want to live? Ushaka kubaho? Yeah. Fata imbunda rero. Barayifata. This is very easy. Biroroshye kurasa. Safety. There's already a bullet in the chamber ready to fire. Icyambere kugira ngo ufite umutekano isasu bari mu cyumba aho rirasirwa. Nothing happens. Nta kindi kikubaho. Off. If you hagize umuntu uza cyangwa ikintu kwataka ukohereza imbere ugata pu. Ukandi imbarutse. Wayibonye? Safety on, doesn't fire. Safety. Ufite umutekano wawe cyane rwose nta kintu cyakurasa ubwo turasa. Urabyumva? Ndabyumva. Agakobwa shaka kunza fande shawo. Karimo karabona uno mwafande shaka harobye. Fanda nyambika barahaku na bara. Bafande so amazi imisi bari mu gisirikare batagera gutenga amavi ngo arambuke. Fande nukuri. Njewe ni atani. Fande ari hakuno. Uri atari nditayara ngo sino kuba atari. Fungira neza ngweneke. Ari hakuno. Mad. You know that, right? Yeah. Akambika imyenda neza. Akambike mu gihe cyo cya polisi b'imbunda bagiye kujya kureba so umukobwa baramubona cyangwa katurore. So what did it for you? Nabikonze ko bwawe. I'm with Jaguar and the Garanagu. Nanasho mugenga warugiye kurasa kugira ngo utabane. My last either. Agakobwa karaje shakiro bari umusirikare na umutima. Roho na amashara nta muhagira nta mbabazi. You know, a lot of men. Wa mbere twite abarasotse yambaye bote. Lost on my watch. Nagamba besha. Responsibility to get him back or stay here with him. Cyambere nuko tubona so mugata cyangwa mukagumana hano. I don't really know if I'm supposed to leave this jungle. Ndabizi ko ngomba kuva muri cyaba cyangwa ndivemo. Birategwa n'ikiri bube. You can't really go from days like today to shopping at your local center. Nuko mutore kiye twerekere tureko ko twatabara benshi. Ne dutabara so araduha formule buye twaragwanya ibintu. Iso umukobwa nawe wenyine ababwira buryo watabara cyangwa se buryo abirwanya. Barabirwanya muhe buryo katurore. Well, I realized I wasn't gonna have to. Ngabo. Samona koza cyane. Urakoza kunyambika imbunda ndaza nifashe ndirwanaho. Gwiriye urwakunze umusirikare iriho namashari mararwanya dudu idanga biteye ku bintu by'inkundo nanga ari muri love story. Even any of that hoodoo voodoo bullshit, and I never will. Abantu bose akora umwana nifuza cyane ategeza kuba nakora mbavana mu nzira. Cuz no cocaine in the world is that strong. Sawa tugerayo dufatanye. Ewe wa mukobwa gabanya kuzamura imbunda amuskawe. Ushaka kwizamura amaganga ko umuntu ndavuga mu bwonko wakapfa. We got a problem. Got company. All right. Twerekere. Come on. Yo, katurore. Birahererahe. Berekeye mu musozi. Aho se umukobwa yaba aho bakeka. Beboretse mbadirishe. Yo. Soldier boys. Basirikare. I think I hear something up ahead. Ce n'est pas civilian. Wasps. There's about Bana tugendi. Wasps ni inzuki. Dragon nyine. Darago. No. Oh yeah. It was a Maya coral snake. Mukobwa bwa mutashye umuntu atangiye kubwira ngo berekere. Barekirane. Nzoka. Basirikare. Ntago bibonye. Reba neza. Howler monkey. Turavana gute? No. Ari cyaje. It was a Maya coral snake. Bashiraho. Deadly snake in Central America. Yeah. Arecho mutabonye. Zoka hasi. Gapanga. Asyagara we. Zoka kumukobwa. Ajugunya hasi. Yeah. Yo. Urukobwa shari rwakunze fande. Urimo reba ukuntu fande shawo.
mashyamba. Hari biri mu mashyamba. Bakomeza imbere. Yewe hakurya. Urimo ruramukora bitari ngombwa rero kuntu umukoraho. Reba hakurya rero kuntu umukoraho bitari ngombwa. Yewe reba hakurya. Mbonye ntacyo tugende. Kwenengene. Sharu ipfushije ubusa. Kubakaje. Transgentech. This is where my father was 3 days ago. I don't know that yakoraga immune statistics. Transgentech. May not like what you find in there. Kubakaje. Bane bajyamo indani. Ndani umukobwa banzamo indani. Hano no yabonye mugeze amarinete ya se. Uko yakaje. Ukagwa mutagira vatu gama kugenda. Hano umuntu waje mu hano mbere arashimutwa yabonye amarinete ya se w'uyu mukobwa. Umukobwa uko yakaje indani. Kugira gutya. Harimo zirimo zirareba. Yabonye amarinete ya se. That is a glass. Na marinete ya se. Come on, what's taking you so long? Goreka uri kukimara tena tukereshere. Na kintu yavana ndani muri Transgentech. Vayo. Na kintu yabonye mindani. Bagomba kwerekera mu buvumo aho abandi bose bajyanywe cyangwa se abashimutwa bajyanwa. You're right about me not liking what I found. Ngabo. I'm more concerned with what's going to find us. Ibijinga bashaka kubana nturi. Twerekera kirekare. More click south by southwest. Fani nago tugomba gutindano. Icyerekezo ni hakurya. Smell it anymore. Twerekera kirekare. It's the last of it. Mana kina hakuno. Mwongere mwisiga ibyo bintangazi kujya umutabonwa. No kwisiga ibyatsi. Hatagira ikivubi cyangwa se ikibakurura. Doing pretty good considering. Yeah. Ngabo. I'm feeling a little bit of an energy. Yakomeza kwisiga ku isura no musatsi. Filime yitwa The Dragon Wasps aracyari sanga basobanurira. The one film production. The one film production. Yeah. We're here, let's double time. Yeah, dukomeza hakurya misozi barerekera. Agakubwa shaka robe ku musirikare shawo. Mashyamba hari birimo. Birenze kimwe. Kumbe hakono Jempoli nako Davidenko yakaje. Davidenko mukuru wa Karidi. Abajinga mani. Abajinga arareha. They were here. Bari hano. Not long ago. Nakanya gato gashize. Ukomeza. Kumbe uko bakomeza. Hari biri muri aya mashyamba. Hari biri kwigishira mwa muntu. Hari ibyaje. Hari aho biruhukira mu buvumo runaka. Harabegereye ubuvumo. Murazi byarakomeye nge nacyo mfite nkibashinja. Ndani hari abarimo. The other half still do? No. Most of the drones are male. Yeah, Gabo. Female. Except for The what? the queen. Ikintu tugomba guca mbere ni umwami w'inzuki nako umwamikazi the queen. Abantu bazi ibijyanye n'imitiba ndavuga ubuki barabizi. Inzuki zigira umwami n'umwamikazi bagomba kwica umwamikazi wazo. Baramwica bate? Ari gusanga umwamikazi akubye utugoryi inshuro 100 ari munini cyane. Angana na predator cyangwa sankara muri taye. Mwirira ndababwiza ukuri. Yo. Dani. Aho bitaha. Dani. Kwenye Swahili wanasema dawa ya moto ni moto. Biraba umwoto bicira umwoto. Baje kubi umwoto.
hiyo ni Kiswahili mimi nasema. Hiyo ni Kiswahili mvuzi. Yeah. Myers. Yewe. Goes. Left. But 100 meters. Ibumoso. Metero runaka. Twerekere. Kumbere yabo. Hari byatsi umukobwa baye ngo bisige. Nago bakumva ko ari gihari. Nako nago cyo kinagazi yakumva ko bahari. Dukomeze. Umukobwa bahaye ibyatsi ngo bisige ibyo bisize. Nta kintu cyakumva ko bahari. Bakomeza mindani mu buvumo. Urutare. Bakomezamo indani mu buvumo. He's still alive? Yewe waracyari muzima. Hari uwo baguyeho wa mbere. know if you'll ever wake up again. Yewe ntashaka kudakanguka bwa kabiri. Sere! Yewe! Araryama. Kumbe! Umutwe! Paya! Hari byavuyemo. Hari biva mu mutwe wabo iyo cyakuriye. Umutwe avukamo cyene wabo. They're using human